Question number 3. Shibuti shabunar Xikwembu xitumulishile munhu njani hinkaruan tumbuluk. Nhlamulo. Xikwembu nhloniphile munhu loko hingwi endlile hi xifaniso xa xona. Genesa 1 verse 26. How has God honored man? God has honored man by creating him in his own image. Aiboneni verse. Genesa 1 verse 26. Bibele yiri Xikwembu Shiku. Imalabululaka Xikwembu, who's speaking God. Ahi endleni munhu hi xifaniso atafanahina. Imani hi. Imani hina. Imani hina. Shikamu ishingwe. Ikulauka yini bibele yiri hi or hina. Why do we find the plural us, we? Ntlamulo. Trinity. Shikamu ishingwe kambe endeni kashona vanubanaru. Tatana. Ngwana. Moilo kwetsima. So, ahi endleni munhu hi xifaniso atafanahina i Xikwembu, i vunaru. Tatana, ngwana, moilo kwetsima. Bibele yiri a ta fuma tintlampfi. Subulishaku hita fanana Xikwembu. Hi fanana Xikwembu njani? How are we like God? Endlile yingwe ripfalo. Shihari ashikote kuhamanisa lishinene lishobiha. Huku, homu, ntlampfi, ashikote. They're not able to discern the difference between right and wrong. Kambe tanihivanu hinga hamanisa lishinene lishobiha hikuba hifanana Xikwembu. Nashona Yesu Kriste afele shidehosha vanu. Xikwembu ashilabangi kufele shidehosha shihari. So, mwina na mina hinankoka. Hikuba hitumbulu shiwile hi xifaniso xa Xikwembu subulishaku hitafuma tintlampfi. Subulishaku shigubasharifu, the death penalty, Genesa 9 verse 6, loko idlaya munhu, even kudaiwa, kami loko idlaya huku, kumbe mzana, aidlaiwi, hikuba shihari ashi tumbulu shiwangi hi xifaniso xa Xikwembu. So nakambe, ai pushiteni, shibutiso. Xikwembu, nhloniphile munhu njani hi inkaruan tumbuluk. Ntlamulo, Xikwembu, xitumulishile munhu hi loko xingwi endlile hi xifaniso xa xona.